ای رحیم ما و قومی کرزبان نایشچه لالی پاپی زمان نایشچه کنفرانس زمانی کردی به سرپرشتی وزارت روشنبیری و لاوان یا حکومت هرم کردستان دبن دروش ما زمان ناسنامه یا نتویه لهولیر پایتخت هرم کردستان جنازده حتی 22 ایلون لدار کرد. اف یکم کنفرانس بول هرم کردستان و لسر آستا هر 4 پارچه کردستان و دیاسپورا لدار دکده. کتیده کومک زمان ناس و پسپورن زمان کردی جهمو پارچه‌ام وجدار بون. هر وها دناف وجداران ده دو پرلمانترین پارتیا آشتی و دموکراسی BDP جباکور کردستان هبون. زمان ستونا هری بنگهینه که مروان بگینه هفتو دواری نتوابونه ده راه کی بده و ویگلی. جبر بیه که اف کنفرانس که براستیجی گلکی گران بهایه اوی جبو پیشروجا ما جبو پیشروجا گلی کرد جبو زمانه که یکیشتی جبو نتا کرد ببگاوه که دست بکه ده تاریخ کردان دا ارتنگاری کردستان دولمندی کردستان تم لهمبری کردان هاتنه بکارانی ایرو او درفت چیبویه که دولمندی ولات ما جبو چرا سرکنا پسکریکا کرد ببن نافگینین پوزیتیف حز و نیازک لبا هر بشدارکی کنفرانسی هبو جبو چاره سرکرنا آریشین زمان کردی ین هلوستی لو ما کنفرانسی کار خال لسر دو توران کر او جی آریشین الفابین که زمان کردی پیتین ویساندن و جهو نزیکرنا شوازارین کردی جبو هر کردک بکیمانی کار به جیدن تی بگه ویگا و دو خالین سرکه نزیکرنا زاراوان و الفابه یا هری مهم اجبر که هکه ترمین زاراوان تو نزیک یک بکیجی هکه الفابه جهو جدا به تا گهشتن و نزیکرن نممکنه جبر هنده بخناتامه دوید کرد بگشتی برنگه که چاره که ببینن که سمبولین الفابین خو بکنه داکو تک بگیهن داکو دانستاندن ترمان و گوتنان هبه و ده پروسسه که دریش دا نزیکی هب بکن اف کنفرانس دوی واری دا ام گشپین تر کرن یعنی ام بریش گشپین بود دوی واری دا لی ام گشپین تر کرن خویای که اف کنفرانس دی بردوام جیبن دوی واری دا هوایی که گلک پوزیتیف هیا بس جوازیم کنفرانس اوه که آخری کنفرانس که برای نزدیک بودن یک گرتنه یعنی عملیانی زور پوزیتیفه بود زینوی مکانیزم کیش بگویم اوه که لیره باز کرد کس بحثی وی نکرد وانمونه فونت گلاب شد بس فونت کبید لیره بحثی واکری حد داخل دو فونت هبید یعنی فونتی عربی و فونتی لاتینی و ابی پارالل لگل یکی شابید یعنی کس پیشنیاری وی نبود نیه که فونت گلاب شد یعنی یک فونتی بید یعنی اما پیوست لنا پروسس که شاید لوانه 5 سال 10 سال یا حتی 15 سالش اما لپروسس که دو فونتی بوی نبرو با که او همو برهمه لباشوری کردستان هیا یعنی بس فونتکی بگوری یعنی هر سورانی به بس فونتکی بکریه به الفابتی لاتینی باکوری کردستان بتوانه سودی لی ببینه و پیچوانکی لباکور با باشور بونمونه و اما خالقی زور گرینگه چون اسم دابران یک دروس بوا دابرانو که سر رای باری جغرافی ژئوپلیتیکی و هرمی سیاسیه یعنی او سنور دست کردن هیا بجوره او الفابتش بو بهوی دابرانی کرد لکرد جا اما بوی که بتوانیم پردک دروس کن لنوانی حولیر و آمد گریدرای اوی مکانیزم بدوزینو مکانیزم لو روانگاو که بتوانین چارەسەری همو لایبه و او دیتنه که بو نمونه دیالکتک یا زاراویک بو نمونه پیشل کریه لم کنفرانس اصلا بحثی و نبود جخا هر دو تورین کنفرانسی تیکلداری هفن جهف نزیکرنا شوازاران بریا الفابه تیکرن لو ما یک جراس پارده این سرکی ین کنفرانسی او بو کل باشور کردستانه لگل الفابه عربی الفابه لاتینی جی بفیر کرن و بلاف کرن لید بی ام بزانبن کو کرد تنه لور ناجین کو ام به فراسته به
تی بفکرن ام بزنم کود در ورژی کرد هنه و ایک جوان و الفابet فهم نکن یا جی باش جوی لهجه تام فهم نکن نسر دستن و جبو واجی ام برهم و تشنی و سابقن اوی فایده که گلک مثلا چه به داکو ام جهه بودن فهم بکن يعني أبجي قبك يعني نمونة كذا سبدم لفر همن أو كسي كنتشنا دبستاني ودخوينن وإنجليزي فير إنجليزي يجي أم بيجي فرنسي هر زمانك أوروبي من جخوا ألفابيا وانا لاتيني هندبه دمينة بين شش بيت تي بين ألفابيا كردية لاتيني واجي بدكارة برحتيج أو بكني أو إمكانه وانا 20 مليون كردين باكوري تنو كاريوان يك بيك فيري ألفابيا عربي بكي ها ما أبيك بوان هوالان دا فهم کرش برک او لی نفکری بون هن هوالی ما یم کتاب لی کنفرانسی بونه لی نفکری بون که کردین باکوری نکارن فیری الفابای عربی ببین چما نکارن دبستانه وان تو نه او درفتی وان تو نه فیری الفابای عربی ببین مثلا دو گوتار هبون من دید شروع من دما کنفرانس در اکسیون جی نشان دا دو گوت کردی باکوری بلا ورده فیری الفابای عربی ببین ما تشركها فردويده في الفابا عربي دبستان تنيا زمان تنيا بروديا كردي تنيا ما في كردا تنيا تشاواتي 20 مليون كردا ورده في عربي بكي ما ممكن تشتكي وها كان دجبريه بفكرن بلا كردين باشوري ورده في الفابا لاتيني ببن قال له ممكنه ولا ممكنه شما جبركو حكومات آمية هرم آمية ده حمو وزارة روشنبيري وزارة برودية آمية سيستم برودية حمو آمية هنجي ام دكارن ورده فيري الفابا لاتيني ببن يعني رأيك معقول هيا مادام تريد نر باكوري دكارن فير ببن لباشوري دكارن فير ببن ها يوچاغي چيه اگر براستیجی ام یکیتیه دخوازن دویان با آوایی که جسور وی پرسش خوب بکن با آوایی که راست به جسارت وی پرسش خوب بکن براستیجی ام دخوازن یکیتیه باشور و باکور هبه آننا بری هر تشید هشمندیه دوی هبه پشتوی دوی جردو فهم بکن بەرهەمێکی هێندە گرنگمان چاپ نەکردووە کە نەتواندرێ بە ئەلفوبێیەکەی تر بنووسرێ ئێمە چ فەیلسوفێک و فەلسەفەیەکی وا گرنگمان نەبووە کە نەتواندرێ زاراوەکان بە ئەلفوبێیەکی تر بنووسرێن چ زانستێک و فیزیا و کیمیا و شتێکی ئەوتۆمان دانەهێنە بەجددی لەبەرەوەی مێژووی کوردواری ئەوەی نەدایە کە نەتوانێت ئەوەی هەمانە نیمانە مێژووە چەند دیوانێکی شعرە و چەند بابەتێکی ئەدەبیە ئەمانش ئەکرێ بە کام ئەلفوبێ بنووسرێن جاخۆم بەڕاستی پێشنیارم کرد کە ئەلفوبێی لاتینیەکە هەڵبژێرێوەکو لە باسەکەەوە کۆمەڵێک پاساوی زانستیشم بۆ ئەوە هێناتەوە بەڵام تێکڕای نووسەران تێکڕای زمانەوانان پسپۆرەکان لەسەر ئەوە ڕێک بوون بۆ هەنگاوی یەکەم هەردوو ئەلفوبێ بخوێندرێ لە قۆناغی سەرەتاییەوە ئەگەر ئەم سەحکەینە تەکنیکان و یعنی هەر چاپخانەیەدا بێت یان ژیت ئینتەرنێتێدا یان ژیت فێسبووکێ و مەسنجەرێدا تێکەلیەن من ئەس بخوا بدەهان هەواڵ من هەنە سوورانینە لە ڕۆژ هەلاتن لە باشوورن ئەم بە هەڤڕە ئاخوین دنوێسێنین بە تیپێن لاتینی هیچ پرسگرێک مەنینە یعنی ئەم نابێژین بلا هەمی بیتە کێرمانجی لەم بێژین بلا ڕێنوێز لاتینی بێت بلا زاراوە هەر یەک وەک خوا بمینیت بۆ نمونە مە گۆڤارێکی هەیە بناوێ لێکولین یا ئینستا کوردیش بوو لێکولین و زانستێت ئەم دەرتێخین توێ لێکولینێدا گوتار هەنە سوورانی پلاتینی دنوێسن هەنە زازاکی پلاتینی دنوێسن هەنە کرمانجی پلاتینی دنوێسن هیچ پرسگرێک مەنینە و تێن خواندن و بێ پرسگرێک وە شانازی و توان بیشەم ئەوانەی کە لە بەغدا ژیان ئەزانن کە چەری پایبەندینە وە زوانی خۆیان و وەنەتەوەی خۆیان حەقیقەتێک هەست کە ئەمڕوو باید بشینێ لە بابەت وجودی کورد لە بابەت زوانی ji bo pirsgirêkên şêwezaran jî yek ji rastpardeyên konferansê kurrê li ber xandekarên hemû parçeyên Kurdistanê bêxweşkirin ta ku di xandina bilind ya pisporiya edebiyat û zimanê Kurdî de bihêne qebûlkirin wek rêçareyekê bû ji hevnêzîkirina şêwezarên zimanê Kurdî. ئێوەزانن تەلەڤیزیۆنی کوردی داشتیمە هەتا پێمان بکرێت ئەوە بکرێت کە لە هەموو پارچەکان با بڵێن وەربژێت بۆ ئەوی بتوانرێت ئەوانیش دووبارە ببنەوە بە پسپۆر و ببنەوە بە پسپۆری ئەکادیمی و خزمەت بە زمانەکە بکەن و توانای ئەویان هەبێت کە کۆمەڵێکی تر بەرەو ئەوە ببەن کە با بڵێن یەکگرتنێک یاخود یەکنزیکبوونێک وەکو پردێک دروست ببێت لە نێوان ئەو دیالێکتانە لە ناو زمانەکەدا پرسگرێک یانێ پرس بخوا مژار بخوا کورە و فەرەهە وسەتێ خویاکردن ku di konferanseke da yan bi rûniştinektenê çareser nabe.
ji ber wê wê baş be eger bê berdewam kirin û her sal bê nivîsandin û hin bin wirda ma hêvî heye bawer dikim ku ber hevdû bên. Ez nikarim bi soran yani tipên Erebî bixwînim ji bo wî ji bo min dunyayekî biyanî wek Japonî wek Çînî kaba dipêvin ez parîkî fam dikim yani problemî ji bo min lê xwendin û nivîsandin ne wisa her wekî din mesela bêjin ser kirmanckî ew dibêjin zazakî înformasyon gelekî kênin nizanin nas nakin û mesela wek ez pêvekî min konferans da ji got zazakî dije me wek tu mêrivekî piçûk bîvînî tên gotin evra wek pirsekî normal tê gotin dibê zaza yani ez ne bawî bikim mirov bêje zaza ew bi xwe xwe re dibêjin kirmanc kird û timilî ji ber ku em karê xwe nakin zaravaya kurmanckî îro wek zimanekî cihê li bakur wek zimanekî cihê helwesteke wisa bi awayekî zanebûn bi lîstokek dixwazin ku were tiştekî wisa di hişê gel de firasetê gel de mêjî gel de were çêkirin li hember vê ji ber ku ev pêk nê li hember vê dibêje em ji bikin dibê duwarê akademîk de em li zaravaya xwe xwedî derkevin çi kurmanc dibe yani zaravaya serdek bakur kurmancıye dibê zimanzanên kurmanc li zaravaya kirmanckî xwedî derkevin. Giring niye em bitwanîn bi zariyektir qisa bikin belam giring e zariyektir çêbikin ama tiştekî zor giring e pêwîst e li zariyektir çêbikin çûn bi wî ke çend kesek li zara carcakanî kurdî kobno bêkەوە herêke bi zarî xwe qiseka belam ayên te têbikin ama tiştekî giring e ama çûn e bê bi têkilawbûn بە ئەوەی کە ئەوانەی بە تایبەتی ئەکادیمین و لە ناوەندی خوێندنە گرنگی بێرێ بۆ زارانە بۆ ئەوەی هەندێک بنەمای هەمومان هەندێک لە بنەماکانی زارەکانی تری کوردی بزانین. Pirsa zimanê Kurdî yê yekgirtî ku her tim xala nakok bû di navbera zimanzanan de di vê konferansê de qet nehate behezkirin. Gelo ew di ser re derbas bûn yan ew gihan baweriyekê ku niha dema zimanekî Kurdî yê yekgirtî hêşta nehatiye. Em pirsgirêkê nikarin biryaran çareser bikin û em nikarin sentral çareser bikin. Dünya êdî ber bi desentralizmê diçe yanî herêman da çare lêgerîn. Em sibê Kurdistanek eger bi rastî xurt û azad û pirrengîn dixwazin pêwîst e em li pirsgirêkê biçek firêtir mêze bikin. Ev yekîtî û yekkirina her tiştekî pirsgirêkê çareser nake. Boçî zimanekî yekgirtî vêga di vê rewşê de ji ber ku her kes dibe ê min hemî jî rast in hemî jî Kurdî dipeyivin em ji hev jî tê dikin em piçek din zêde berhemên hev bixwînin em zêdetir bi hevdûra diyalogê dabin wê pirsgirêka têgihiştinê nemîne. Beşdaran geşbînî û xaşbîniya xwe ji derencamên vê konferansê re diyar kirin û xwastin ku ew derencam ji aliyên siyasî yên Kurd ve bêne cîbicîkirin. her tim hêviyê mirov hêviyê Kurda li Herêma Federala Kurdistanê hene ji ber ku rewşeke taybet rewşeke de facto derketiye holê û azadî heye li Bêdrî bi wê pêwanê em dixwazin ku ne di aliyê tenê kultûr û ziman wa de aliyê siyasî de jî bibe kêş û parastina hebûna gelê Kurd nirx û pîroziyên Kurd ji ber ku bi rastî dijminên Kurd gelekî dijwar in û zêde ne jî hem dikada hindir û hem li coğrafya Kurdistanê rûniştin û hem jî derveyê Kurdistanê bi awayekî dijwar êrişî Kurdat min bilema bi hêviya ku em dikaribin vê rewşehane li vir bibînin yan jî em fikr û ramanê xwe bêjin ku dahatiya Kurda di yekîtiya zimanê Kurdî de di yekîtiya siyasîya gelê Kurdê di kongreya gelê netewî a Kurd de ye. Yani hêviyê me gelekî mezin ji vê konferansê ji ber ku konferansekê wisa li ser ziman em zanin ku ziman li ser hemû siyasetan e jî me hemûyan qadên siyasetê jî qadê jiyanê jî ziman me digihîne hevdû di vê konferansê de biryarên ku bên girtin di vê hemû siyaseta Kurd xizmetê vê van biryaran da bin. Encama karê çar rojan ê konferansê de deklarasiyona konferansa zanistî ya zimanê Kurdî bi amadebûna Wezîrê Rewşenbirî Kawa Mahmûd çarde rastparde pêşkêş kirin ta ku berebere têkevin warê cîbicîkirinê. Yekem konferans dawa li pêwendîdarekan dikat proje yasayî
پرۆژەی یاسای زمان ئامادە بکات و پێشکەشی پەرلەمانی کوردستان بکات بۆ پەسەندکردن و پیادەکردنی. جواتا بلندیا زمان کردی لە هەرێما کوردستانê ji hemû diyalektên zimanê kurdî yên hemû parçeyên Kurdistanê û Kurdên diasporayê ku ji 20 endaman pêk hatî 4 sala carekê bêne guhorîn û bi qanûnekê bête organize kirin û serbixwatiya wê hebe. Ev jî bi hevkariya Wezareta Roşenbîrî, Akademiya Kurdî û Enstitûyên Zimanê Kurdî pêk bê. سێ پێشنیازی ئەوە دەکەین کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئاسانکاری و پشتگیری بکات بۆ دانانی فەرهەنگێکی کوردی بە هەردوو ئەلفوبێی عەرەبی و لاتینی و وشە و زاراوەی هەموو دیالێکتەکان لەخۆ بگرێت. 4. کار و خەباتên zanistî, ronakbîrî, perwerdeyî û ragihandinê heta ku çareyeke yekgirtina alfabeyê Kurdî tête dîtin bi her du alfabeyan bêne. Wezîrê Rewşenberiyê jî tekez kir ku ev konferans dê berdewam bin berev zimanekî Kurdî yê yekgirtî û hevgirtî. ئەم کۆنفرانسە فابریکەیەک نییە کە لە ئەنجامیدا زمانێکی یەکگوتو دروستکەین. ئەم کۆنفرانسە سنتەرێک نییە دوای 4 ڕۆژ کۆبوونەوە ڕای بگەینی وەڵای ئەمە زمانی یەکگوتومان دروست کردووە و لە کوردستانیشدا سیاسەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان سیاسەتی بەکارهێنان و سوودوەرگرتنی هەموو شێوازەکانە، هەموو شێوازە زاراوەکانە. لەبەرەوەی کۆنفرانسەکە مۆچێکی نەتەوایەتی هەیە. ئەو کۆنفرانسە بە چاودێری و بە ڕێنمایی جەنابی سەرۆکی هەرێم ئەنجام دراوە و یەکێک لە ڕێنمایەکانی جەنابی سەرۆک ئەوە بوو ئەگەر مەترسی ئەوەت هەیە ئەم کۆنفرانسە ناکۆچی دروست بکە نابێت کۆنفرانس بەستێ و خۆشبەختانە بە هەستی بەرپرسیاری ئەو مامۆستایانەی کە لەسەر یەکەمین ڕۆژەوە ئیشوکاریان کردووە بە هەست و بەرپرسیاری ئەو برادرانەی کە لە ڕۆژانی کۆنفرانسە توێژینەوەیان پێشکەش کردووە ئەو هەستە بەرپرسیاریە وای لێ کرد کۆنفرانسێک ئەنجام بدرێ لە ئاستێکی بەرزدا بێ و گرنگیەکەش لەوەدایە کە ئەم کۆنفرانسە بەردەوامبوونی دەبێ وەروەکو لەو ڕێنمایانە کە هاتووە و هەر لە سەرەتاشەوە خۆمان خواست و ویست و بریاری سەرۆکایەتی هەرێمی شەر ئەوەیە ئەم کۆنفرانسانە کۆنفرانسێکی وەرزی و کاتی چاوێن هەموو کوردان لەسەر vê konferansê bûn. Gelo ew ê dikaribe arîşeyên zimanê Kurdî çareser bike, bersiva pirsa me dema dahatî dê diyar bike û eşkere bike. Gracias.